Tekereza mu mwijima w'ijoro, indege nini ebyiri za Steve Black Hawks zizenguruka mu kirere cya Pakistan. Abagabo 23 b'abasirikare bambaye amabara atagaragara mu mwijima barimo gusenga mu mitima yabo, bazi neza ko mu minota mike bashobora kuba bapfuye cyangwa bakandika amateka isi yose itazibagirwa. Abo bagabo bari mu itsinda rimwe ridasanzwe, Navy SEAL Team 6, muri Operation Neptune Spear, mission yo kwica cyangwa gufata Osama bin Laden. Mu ijoro ryo kuwa 2 Gicurasi 2011, Abbottabad muri Pakistan. Ni itsinda ritavugwaho byinshi, ritandikwa mu bitabo bya gisirikare, kandi rimwe na rimwe leta ya Amerika yirengagiza ko ribaho. Ariko se ni iki gituma babaga bari bo bonyine bashobora kwinjira aho abandi bananiwe? Ni iki gituma ubuzima bwabo buba buri mu rupfu buri munsi? Kuki bamwe bita Team 6 abantu batabaho? Mu 1962, Perezida wa Amerika John F. Kennedy yatangije itsinda ry'ingabo zidasanzwe mu mazi, mu kirere no ku butaka, Sea, Air, Land. Niyo mpamvu bitwa SEALs. Byari ngombwa kugira ingabo zishobora gukora mu mazi, mu kirere no ku butaka ibihe byose. Abo nibo bagiye gukora mission zidasanzwe, kwinjira mu bihugu by'abanzi, gutabara impunzi, kurwana mu nyanja, gukora sabotage ndetse n'ibindi byose bikomeye. Intambara ya Vietnam yabaye nk'ikiraro cyerekanye ko SEALs bari abambere mu kurwana aho abandi bose bananiwe. Barokoye igisirikare cya Amerika mu bihe bitoroshye. Bagize izina ryo kuba abantu bo mu mwijima. Ariko nanone iyo ntambara yagaragaje icyuho. Hari mission zikomeye cyane Amerika yagerageje gukora ariko iratsindwa. Nguko uko byagaragaye ko hakenewe itsinda rirenze SEALs isanzwe. Muri Mata 1980, Amerika yashakaga gutabara abakozi bayo bari bafungiye muri Iran. Bateguye indege, abasirikare, byose bihurizwa mu butayu bwa Iran. Ariko mission irapfuba, indege zisenyukira mu butayu, abasirikare 8 barapfa. Ibi byateje isoni zikomeye ku gisirikare cya Amerika. Perezida Jimmy Carter arasezererwa, Amerika yose iravuga iti ntituzongera gusuzugurwa gutyo ukundi, tugomba kugira itsinda ridashobora gutsindwa. Richard Maricinko, umusirikare w'intambara ya Vietnam ufite izina rikomeye ry'ubutwari no gutinyuka, yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya Navy SEALs. Akaba umusirikare wa Amerika mu ngabo z'inyanja, US Navy. Akagira ipeti rya komanda rigereranywa n'ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo zo ku butaka. Nyuma y'iyo fail ya Iran, yemerewe na leta gushaka abantu bake muri SEALs, abatoza mu ibanga kugira ngo bazajye gukora mission isi yose izahora yibuka. Kugira ngo ayobye abasoviet, Russia y'icyo gihe yabise Team 6, kandi nyamara hari Team 1 na Team 2 gusa. Byari amayeri yo gutuma abanzi batekereza ko Amerika ifite andi matsinda menshi y'ibanga. Uko niko mu 1980 Navy SEAL Team 6 yavutse. Itsinda ridashyirwa ku mpapuro, ridahabwa umwanya mu bitabo bya gisirikare, ariko rifite inshingano imwe gusa, gukora ibyo abandi bose bananiwe. Uko batoranywa mu mateka yose ya gisirikare, nta kigeragezo kirenze cyo gukina n'ubuzima bwawe, kugira ngo werekane ko ushobora kuba mu itsinda ry'abagabo bake kurusha abandi bose mu isi. Kuri Navy SEAL Team 6, guhitamo abantu ntibiba nk'abandi, ni inzira yo kuvuga ngo ese urapfa cyangwa urarokoka. Intangiriro: Birds Training, Basic Underwater Demolition SEALs. Iyi ni step ya mbere ku muntu wese ushaka kuba Navy SEALs. Ibera Coronado, California. Irimo ibintu bitatu bikomeye cyane: Physical Conditioning, gusuzuma umubiri n'umutima kuva mu gitondo kugeza nijoro. Iba ari igikorwa cyo kubaka kwihangana n'imbaraga. Diving, amazi nk'inzira y'ibanga, guhabwa ubumenyi bwo gukora mu mazi, kumenya guhangana na panike, kumenya ko ugomba kugera aho abandi batagera. Land Warfare, ubutaka n'ubwenge bw'itsinda, gutozwa uko bakorana nk'itsinda ku butaka, gukora reconnaissance no kumenya uburyo bwo kugenda no gukora mu mijyi cyangwa mu butayu. Ku bantu 100 batangiye, hafi 90% barasezererwa. Aha nibwo umuntu yumva ko kuba Navy SEALs atari impano, ahubwo ari ukwemera gukandagira mu bugi bw'icyuma. Hell Week ni igice kiremereye cyane cya Birds. Amasaha 120, iminsi 5 n'igice nta kuruhuka. Baryama iminota mike gusa, amasaha 4 cyangwa 5 muri iyo minsi yose. Bakururwa mu mazi y'inyanja, bakaryamishwa mu musenyi, bakagumishwa mu isayo y'ubukonje igihe kinini, bagaterezwa amato agera kuri toni, bayirukankana ku mutwe nk'itsinda, 6 kuri 7, batozwa gukorera hamwe. Bakajugunywa mu mazi baboshywa amaboko n'amaguru, byose bigamije kumenya kwirwanaho. Aha niho umubiri w'umuntu usandara, ariko mu bwonko nibwo hatangira kubakwa SEAL. Uko SEAL Team 6 itandukana: mu gihe abandi SEALs barangiza Birds bakajya mu matsinda asanzwe, Team 1 na Team 2, Team 6 yo ifite izindi nzira zihariye. Batoranya gusa abamaze kuba Navy SEALs bafite experience yo ku rwego rwo hejuru kurusha abandi. Ntibatoranya umusore w'inyirira gahato, ahubwo batoranya abazwiho discipline, gutinyuka no kudatinya urupfu. Selection y'imbere muri SEAL Team 6, Green Team. Iri ni izina ry'ibanga baha training y'imbere muri Team 6. Niho abari abasirikare b'ibitangaza bakuwe mu bandi batangira kongera kuyungururwa bundi bushya. Physical Torture, gukora push up,
pull up na squats kugeza umutima uhagaze. Stress shoots, uburyo bwo kunaniza umubiri wawe bagukoresha ibikorwa bigiye bitandukanye nta kuruhuka kugira ngo barebe ko ushobora gukora cyangwa gufata icyemezo kidasobanutse. Combat scenario, gushyirwa mu nzu zifite ibiturika, amasasu, urusaku rw'indengakamere bareba niba ushobora kuguma utekanye. Trust drills, imyitozo yigisha abatozwa kwizera no gushyigikirana mu itsinda, aho bakorana mu bihe by'umunaniro n'umuvuduko bagashobora gufata icyemezo nk'umubiri umwe. Psychological screening, aha benshi barahatsindirwa. Abaganga b'indwara zo mu mutwe n'abasesenguzi b'ibanga bareba buri musirikare wese, bagakurikirana mu bitekerezo. Ese ushobora kwica umuntu uri imbere yawe bitakugoye? Ese ushobora kubaho imyaka myinshi udahabwa credit? Bareba niba ushobora kubaho udatinya ko urupfu ruri ku ruhande rwawe buri munsi. Muri Green Team abenshi barasezererwa ndetse n'abari barabaye intwari ku rugamba. Abasigaye nibo bahabwa uburenganzira bwo kwambara izina ritavugwa hanze. SEAL Team 6, Dave Gru, Naval Special Warfare Development Group. Iyo umaze kugera aha ntabwo uba ukiri umusirikare nk'abandi, uba umenyereye kubaho nta mutekano, kuba mu isi y'ibanga no gukora ibintu igihugu cyawe gishobora kwiyamira mu ruhame ariko kikabyishimira mu ibanga. Ese koko aba bantu ni abantu nk'abandi? Kuba winjiye muri SEAL Team 6 ntabwo bisobanuye ko warangije inzira, ahubwo biba ari intangiriro y'ubuzima bushya, ubuzima butagira amahoro, ubuzima bwo kubaho hagati mu mwijima, ubuzima bw'ibanga. Buri munsi SEAL Team 6 iba mu myitozo yo ku rwego rwo hejuru kurusha intambara nyirizina. Umunsi umwe bariruka n'ibirenge ku musenyi, ejo bakarohamishwa mu mazi afite ubukonje bwa dogere Celsius 5, indi minsi bagakora live fire drills, aho amasasu abanyura ku matwi yabo, umubiri wabo uba ugomba kuba nk'imashini. Umusirikare umwe yaragize ati, iyo tutari mu ntambara tuba turi mu myitozo iteye ubwoba kurusha intambara. Ntibaguma i Coronado gusa, buri gihe boherezwa mu bihugu bitandukanye mu myitozo y'ibanga. Hose baba ntawe umenya amazina yabo, ntawe umenya icyo bakora. Imiryango yabo nayo hari igihe bitaza aho bari. Uburyo babaho ni ubuzima butagira umwirondoro, kuba umugabo utabaho mu mpapuro ariko ukaba uriho mu mwijima. Barya indyo ikomeye ariko itajemo ibisindisha cyangwa ibiryo bihindura imbaraga. Basinzira bike, amasaha 4 kugeza kuri 5 gusa, kuko baba bamenyereye guhora bari maso. Buri munsi bagira gahunda ihoraho, imyitozo, kwiga indimi, kwiga ikoranabuhanga, gusoma iby'intambara n'ibindi. Ubumenyi bwabo bazi indimi nyinshi: Icyarabu, Pashto, ururimi rukoreshwa muri Afghanistan no mu gice kinini cya Pakistan, Urdu, ururimi rukoreshwa muri Pakistan ndetse no mu Buhinde mu gice kinini cyaho, Igishinwa ndetse n'izindi ndimi zigiye zitandukanye. Bazi gukora nk'abajura, nk'abacuruzi cyangwa nk'abasivili basanzwe. Si abasirikare gusa ahubwo n'abashakashatsi, bahora biga uburyo bushya bwo kwica, bwo gutabara ndetse no kubaho mu mwijima. Bafatanya n'abashakashatsi ba CIA, FBI n'izindi nzego za Amerika. Niyo mpamvu bitwa Dave Gru Development Group. Umugore ashobora kumara amezi 3 atazi aho umugabo we ari. Abana bakura bazi ko ari umusirikare ariko batari bigera bamubona muri uniform. Nta foto, nta kubaho ku mbuga nkoranyambaga, mbese ni ukubaho utariho. Mu buzima busanzwe bagaragara nk'abandi basirikare bandi, ariko mu kazi kabo bamera nk'igicucu cy'urupfu. Aho bageze nta kimenyetso basiga inyuma uretse umwijima n'ubwoba mu mitima y'abahatuye. Iyo bakuziye ni nko kuzirwa n'urupfu. Buri gihe baba bategereje mission itunguranye, rimwe na rimwe batazi n'aho bagiye kugeza bageze ku ndege. Bafite stress nyinshi ariko bayihisha mu buryo bwose. Akenshi banyura mu buzima bwo gusinzira bike, kunywa ikawa nyinshi ndetse rimwe na rimwe bakiyambaza ibiyobyabwenge cyangwa inzoga nyuma y'intambara kugira ngo bihe umutuzo. Aho abandi basirikare bagerageza bagatsindwa, Team 6 ni hitumwa. Mission zabo ziba zisa nk'aho ari suicide missions, ariko bo bazifata nk'akazi gasanzwe. Babaho bazi neza ko buri munsi bashobora kudasubira mu rugo. Kuba muri Team 6 ntabwo ari ubuzima bwo gushaka ishema, ni ubuzima bwo kubaho nk'uwavumwe ariko ukemera gupfa kugira ngo igihugu cyawe kibone amahoro. Ku isi yose hari missions Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kohereza undi wese uretse Navy SEAL Team 6. Missions abantu bose bavuga ngo ntibishoboka, ariko bo bakavuga ngo ni akazi kacu. Panama, Operation Just Cause mu 1989. Amerika yashakaga gufata umutegetsi Emmanuel Noriega. Team 6 yoherejwe mu murwa mukuru hagati y'abasirikare benshi barinze Noriega. Basimbukiye mu kirere nijoro, bamanuka mu mujyi wuzuye imbunda, bafata ibigo by'itumanaho, bavunja imbaraga z'umwanzi mu busa mu masaha make. Aha Team 6 yerekanye ko ishobora kwinjira mu murwa mukuru w'umwanzi bakawugenzura mu masaha make. Somalia, Black Hawk Down mu 1993. Mu mujyi wa Mogadishu abasirikare ba Amerika batawe muri yombi nyuma y'uko helikopter zabo ziraswa. Team 6 yoherejwe mu mwijima hagati y'intambara ikaze mu mihanda. Batabara abasirikare bari barokotse, bakuramo bamwe mu bihe by'amaraso menshi. Buri gihe aho abandi bari gutakaza ubuzima, Team 6 niho yoherezwa kugira ngo izane ubuzima. Afghanistan, The War on Terror 2001 kugeza muri 2010. Nyuma y'itariki ya 9 z'ukwa 11, Amerika yohereje SEAL Team 6 mu misozi ya Afghanistan, aho nta gisirikare cyari gushobora kuhagera. Bo barinjiye, bari mu misozi ya Tora Bora bashakisha Bin Laden bwa mbere. Bafataga abayobozi ba Al Qaeda bagaca imiyoborere y'umwanzi intege buhoro buhoro. Hostage
Rescue, mission z'amarira n'amaraso. Team 6 ifite ubuhanga budasanzwe bwo gutabara abantu bafashwe bugwate. Nka 2009 muri Somalia batabaye umunyamerika Richard Phillips, kapiteni w'icyogajuru cyafashwe n'abajura b'inyanja. Sea Snipers batatu barashe amasasu atatu icyarimwe mu mwijima, bica abajura bose, batabara kapiteni mu buryo bwakanze isi. Aha niho byerekanye ko Team 6 atari abasirikare gusa, ahubwo ari abahanga b'amasasu n'ubutwari budasanzwe. Hari igihe boherezwa mu nzira irinzwe n'ibisasu, abandi bakavuga ngo kwinjiramo no kwiyahura. Nyamara Team 6 yo ibikora bazi ko bishobora kubica, ariko bakavuga ngo niba atari twe tubikora nta wundi uzabikora. Mission zose zitwa impossible kuri bo zihinduka akazi gasanzwe. Niyo mpamvu hari abavuga ngo Team 6 si abantu, ni imizimu. Operation Neptune Spear, Abbottabad Raid. Iri joro ryari rimeze nk'andi yose mu mujyi wa Abbottabad, amatara make, imihanda yitonze, abantu baryamye batuje, ariko mu kirere ku rundi ruhande rw'ijuru hari ibibiri byihishe. Indege z'igitangaza n'ubwatsi bw'abagabo bategereje kugira ngo batange umupaka w'amateka. Aho byose byatangiriye, hashize imyaka irenga 10 Amerika ishakisha umwe mu bantu yita umubyutse w'ibyago by'agahomamunwa, Osama bin Laden. CIA yabonye amakuru y'ingenzi. Umukozi w'ingenzi wa Al-Qaeda yahise aboneka mu muryango runaka Abbottabad atwaye kuriye. Iyi kuriye niyo yabaye ikiraro cyo kugera ku nyubako. Iperereza ryarakozwe amezi menshi mu ibanga. Satellite images, surveillance, human intelligence, byose mu ibanga. Itariki ya 2 Gicurasi 2011, Abbottabad muri Pakistan. Intego gufata cyangwa kwica Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda. Abayikoze US Navy Seals Team 6, babagabo bihariye bashinzwe ibikorwa bya counter terrorism. Imyitozo rehearsals. Mbere yo kujya mu gikorwa nyirizina, Seals bakoze imyitozo myinshi mu buryo bw'imitwe n'inyubako zisa naho Osama yarari. Iyi replica yabafashaga kumenya neza uburyo bwo kwinjira no gusohoka, gushyiraho imirongo y'amasasu no gutegura ibikoresho, kwitoza mu bihe byihutirwa n'akaga. Seals bakoresheje replica y'inzu ya Abbottabad harimo ibice byose by'ingenzi, inzugi, amagorofa n'imirimo yose yo mu nzu. Ibi byabafashije gukoresha iminota mike mu gikorwa nyirizina, bategura buri kantu kose kashoboraga kubangamira mission. Kuva igihe Seals binjiriye mu nzu kugeza Osama bin Laden apfuye, cyari iminota itarengeje 40 kugeza kuri 45. Dore uko byagenze mu buryo bw'igihe gito. Bavuye kuri base y'igisirikare cya Amerika muri Pakistan bifashishije helicopters. Rwari urugendo rw'ibirometero 90 kugeza ku 120. Binjiye mu nzu ya Abbottabad mu ijoro. Bashakaga Osama baramuhisha, kandi bakurikirana neza umutekano w'inyubako, sweeping rooms, ku buryo nta wigeze arabukwa. Nyuma yo kurangiza mission kwica Osama, Seals basohotse bihuta, basubira ku ntebe za helicopter, bagaruka kuri base y'ingabo za Amerika. Osama bin Laden yarishwe, kandi nta z'abasivile zabaye muri iyo mission. Mission yabaye one of the most famous special operations missions in history, kandi yerekanye uburyo imyitozo yimbitse n'imitegurire ya replica y'inyubako bishobora kugirira akamaro ibikorwa byihariye bya gisirikare. Mu by'ukuri operation nyirizina yo kwica bin Laden ntiyageze no mu gihe kingana n'isaha. Gutegura mission imbere y'uko bayishyira mu bikorwa byafashe amezi menshi. Nyuma y'ijoro ryo kuwa 2 Gicurasi 2011, abari bagize SEAL Team 6 basubiye mu buzima busanzwe bw'amarorerwa atagaragara, ariko benshi muri bo ubuzima ntibusubira uko busanzwe. Bamwe bagaruka bafite PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, indwara y'ihungabana rikomeye rikomoka ku bikorwa bibi cyangwa igitero cy'ubuzima. Urusaku rw'amasasu, kumeneka kw'amaraso, imyitozo iremereye, urusaku rw'indege, byose byabashegeshe mu mutima. Nubwo batsinda mission, hari ikiba kimeze nk'igihano cy'imitima yabo, kurara babona ibidasanzwe, guhorana ubwoba cyangwa gucika intege. Mu miryango yabo ntibashobora gusobanura ibyo banyuramo, kuko byose ni ibanga rikomeye. Ku rundi ruhande, Amerika yo igira ishema rikomeye kwerekana ko ishobora gukuraho umwanzi wayo igihe cyose. Navy SEAL Team 6 yasize umurage udashobora gusibangana. Si abasirikare gusa, ni ikimenyetso cy'uko abantu bake bashobora guhindura amateka y'isi yose. Ariko buri ntsinzi igira igiciro. Amaraso, imitima ihagaze n'inkovu zidapfa gusibangana nibyo bihora mu mitwe yabo. Navy SEAL Team 6 si abantu gusa, ni imashini z'intambara. Ndagushimiye cyane we twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo ngusabe nimba kigushimishije ugisangiza abandi. Ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe.